Štovani publikume, a sad filmske novosti. Braća po krv, braća po oružje, braća po rešetki obelodanija svoja bratska ljubav. Ma kakva 2001, kakvi bakrači. Ljubav je ovo ili panađur. Manu i raznorazni NGO-a mu izrazija podrška na novopečeni kodoš Milan Kundera. Ima ponudija akademsko foteljče. Gej kičeraj od makedonska estrada ne učeja da je kič nova umetnost. Tako je to kad nekoj ljudi mislat da je njihova tvrda stolica umetnost. I dok uduhne opozicijski radikalizam, ovaj dečko ke menja državna himna. Učki što se bavac o slikarstvo po ljudski tela manifestira da dok je dupena vlast, sud je obična pačavra. Humanitarna organizacija koja se odaziva na ime Makedonska fudbalska reprezentacija mu doniraše 3 boda na grogirani Island. Gde je sada ovaj dečko da gukne kad Grci maltretiraat novinari ili je možda grčki fašizam po evropski standardi? Nad Makedonija se rađaše novo sonce na evropsko to licemerije.